website ama leibagi kanaba se ko nangi business si picker chawger ko website ama leibagi kanaba se ngasi ki video si da ai samlapna mayam mong da thamjaram ge video si loi phautang mayam yengmina se website leibagi kanaba se ina point taruk thongna khaithok jaibo ko point han point se da lei je hoi gi Eshana loimba control to we have content se ko haidi nangi website ki nasagi website lei ta ga nang hapning ba content se mayam da kari uhanningi adai kari hainingi ko ene video oi bi image oi bi adai text explain oi bi explanation nangi business ki maram da explain to we loimba se hap ya nang hapning ba kan content se hap ya ko kai gum ka da hoi gi Facebook ko Instagram ba hai ta ga di moi je di a na hapning ba content se hap ya da ba adi mayam lei gre ko adi am limited oy moi si am limitation am lei ko aduna sigi benefits ma lei re adagi hoigi feedback collect to boy ko feedback collect to ba adagi nangi customer se ai website se changbiro aduga feedback am ta pibiramo hai kan da nangi feedback si am genuine oy feedback se collect to ba ya bagi yam na khudong chab se website se na piye ba ani so ba point asi de ko branding your business have name ko branding nangi branding to nangi business se brand ama oina semgat pa matam do ko nangi website se am daga oy ba kai no hai kan da hoina nangi website se da hoina nangi nangi business ki maram da ko pura yam details oy ba maram da nangi wari oina story oina semaga team gi photo ga haptana khotana mayam se haidi mayam da present to we ye ko website ki through se da kai guma nangi website se leiba ta ga di kana guma amna hek nangi customer amna hek u matab na ko nang se yamna genuine oy ba yamna mi trust nangi thazaba ama pokne ba aduga nangi professional oy ba way da ko haide mina dak u da sidi ma professional oy hane thazaba genuine oy ba do adu pot ma poi aduga nangi social media gi hub oy ba ba nangi social media link YouTube Facebook Insta mayam lei ko Twitter mayam lei gre sigi mayam se nangi haidi link se changa thibe mo ta nangi website e tak changa kan se mayam se list down to lei doine ba adu da any click nangi button Facebook oy ba Insta oy ba adigi Twitter oy ba adu da tak click to mutam da nangi page to cha doine ba sum nangi social media gi hub se oy ba ya ba sina branding to da yam mating pang ya ko adu branding your business has in a second point na Homsuba point is the information 24/7 avenue ko. I did nangi website the information se loy bag list to nang na happening information se hapaga thamba ya ko adu any customer ma ayuk oigra nung thelo oigra nung dang oigra lapu matam da always available oigne ko sigi benefits se ma leire adagi nang na happening ba id Q&A question and answer ko nangi customer na hangak po question nang na nangi business ki maram da hangak po question sing da nang na answer se loy mag piraga loy list to ga thamba ya re sino mateng pang se kai da mateng pang hai kan da hoigi hujikan gi mi sing je ko any mafam am jat matam da any haidi center ama oigera kari any ko mafam am jat matam je da kai to hai kan da hoigi Google se hana search to bugi habit yam le hujikan je ko ai samuk su ga any wai mafam am jat pa matam cafe bu or cafe am jat pa or mi una bugi ko so matam da hana hek yeng ga menu da kai kai lei ade hore kai chaw do na si loimba haidi hujik ki habit oy hujik the mobile phone je da loimba to ya ne ko aduna any customer nangi customer se la pu na wanda direct hana approach to ding mamang ji da hujik ki nangi website se lei tar website se da mana information je loimba yenga ma na wanda yam confident oina wari saba ya ga ne ko aduga amana masi point ne am mating pang si kai no ai kan da haidi nangi keno se partner I nangi business the partner oi riba mi sing nang na loimba list down to ga thamba ya ko ai kana partner oi ri ge ji ko ai moi gi logo no wa hap tana ko tana me thamba ya adu hai ba si sina hai di mi si da nangi partnership kumba kai gum am se ura kan da customer si da hai na trust to ai nga sai hai je gi do hai di thaja ba je yam hengal le ba mi si da ko ki mari su ba point si de Google organic traffic hai ba ko Google organic traffic hai kan si da hoina Google ki traffic si da Mina any me am na search to matam da nangi website chana mathak ta lan bi ya ko hoi SEO ga na fazana hoi search engine optimization ga na lei ko si matang da I matung ta video da ma hapcharakke adu sina mateng kai pang ya ha kan da hoina suppose ko hoi gi Manipur se hoi gi art and craft ma'am chokhale hoi gi bamboo wana saba product ma'am puthoe ko adu outsider ama Manipur da lai khala se ko
मासे टूरिस्ट हो भी एनी हो भी को अदो माना मनपुर लाग मासे क्राफ्ट बैम्बू प्रोडक्ट मा पामे लेनिंगे अदो लेबम खंगदेबको अदो माना मा तौदैसे कमाय तौने हाकांदा हाना माजु वेबसाइट हाना हांगदो येंकनेबा हाइदि बैम्बू वर्क इन मनपुर गायना को थिरकनेबा अदो थिरकप मतमजिदा नंगी ngasai SEO rank से को नंगी SEO ngasai Google की rank से नंगु फजब तागदि नंगसे माना बैम्बू वर्क इन मनपुर आना थाब मतमदा नंगी वेबसाइट से हाना टॉप त लाकनेबा को अदु तागदि ngasai की organic हाइदि याम सेंगना नंग एम कनो तौदन को मसाना थिजरगा नंगी वेबसाइट से मथक्ता लाकांदा मीदुना क्लिक तौरकांदा नंगी वेबसाइट से चंगक्तोइनेबा याम organic ओइबा वे नेबको सिगिसे अब पॉइंट से अखोई एडवर्टाइज से फ्री द हाप ये हैबनेबको नंगी वेबसाइट से एडवर्टाइज है एड से अखोई फेसबुक येंग इंस्टा येंग हौजिकते एड से मैम थोयेको स्पॉन्सर का थाब मैम थोइदो दु एडवर्टाइज गातनेबको सुन बा एडवर्टाइज से नंगी वेबसाइट से लिस्ट तौवे आइदि हाप का थंबे से पैसा तिंगो नंग फेसबुक इंस्टा अदगी एनी गूगल द हाप तागदि एडवर्टाइज तौबदा पैसा याम लौवेबो को पैसा याम तिंगेबो अदुना एडवर्टाइज तौफम से आइदि नंगी एडवर्टाइज तौबगी टूल्स होइना को नंगी केनो से सिजिनाबा यायबा नंगी वेबसाइट से को एगी अरोइब तरुक सुबा पॉइंट सिटी अखोगी एम्प्लॉई रिड्यूस तौवे हाबनेबा आन नंगी बिजनेस हाउको मतमदा आइदि नंग मी से नेकपा ngамदबा यायबको आइदि पैसा लेतबगी मरमना अदगी आन हाउकोदि मी से आयामना मसाना अदुम होनेबको सुम होनो मतम से नंगी वेबसाइट लेबगी कानबसे सिने अइन हाइजरी से सिना कानै से कइन हाकांदा नंगना मी नेकनिंग यें खलो मी से नेकनिंग मतमदा नंगी कनो वेबसाइट से थो हापसन बया आइदि सी पामी आइदि सी मी से पामी क्वालिफिकेशन सी है नंगी कैरियर ऑप्शन अमा हापे असोम जो दम थेनांगनी अखोई थबक थीबम तमदा ऑनलाइन दको आइदि कैरियर ऑप्शन से वेबसाइट खुदिमंगते लोइना कैरियर ऑप्शन लोइन आयाम लोइन यावबनेको चो कंपनी दिको सुमाइना हापे अदगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हापे को कॉन्टैक्ट डिटेल्स नंगी फोन नंबर हापे ईमेल हापे को सिदम नंगी मीना हंगनिंग वादो नंगी नंगोंदा हंगनिंग वादो डायरेक्ट ईमेल सेंड तौलप को अदुना सुंबा मैम से लेरे अदगी इवन व्हाट्सएप पाउदा होगी चैट बोट आइना होगी अदुम मैम सो अदुम वेबसाइट आयाम बदल लोइन थेंगनांगोनी को हजिकती अदुम ऑनलाइन चैट तौबो याबगी ऑप्शन सो मैम लेरे हजिकती अदुना हाइदि नंग वेबसाइट से चंगागा मीसिना एक चैट बोट से नमगा नंगोंदा डायरेक्ट वरी से सानाबा यादोइनेबा नंग व्हाट्सएप तो डायरेक्ट मैसेज से लानबा यायबो अदुना सुंबा मैम से कानाबजे वेबसाइट अमन लेबगी कानाबजे नंगी बिजनेस से अहानबा हौरकपदा पिइङै मतमदा याम कानाबसे माने मतेंग याम पाङेबको नंगी बिजनेस चौखटपसिदको मैम अदुदि वेबसाइट अमगी कानाबसे हुजिक मैम खिजिक्तंग ओरसु खंगामनेबको अदु हाइदि मैम गी माइंड हुजिक डाउट अम लेमदैसे वेबसाइट से कमायना सेमदोइनो अदगी वेबसाइट सेमसे अदुम पैसा चंगम आइदि पैसा चंगी गायना मैम हाइनेबको अदो वेबसाइट सेमसे इसाना लोइन सेमजबा यारे हुजिकति को इसाना ऑनलाइन दा लोइनबुक सेमजबा यारे हाइदि पैसा सुंचंग चंगदना सेमबा वाव यायबको अदु चंगेन संबदा लुपा लिसिंग अनि वाव चंगागा नंगी वेबसाइट से पूरा याम प्रोफेशनल ओइबा वेदा नंगी केनो से वेबसाइट से पूरा कंप्लीट वेबसाइट से सेमबा यायब को इसाना अदुसु को नंग कंप्यूटर खितंग हाइदि कंप्यूटर माउस पाइबा खोटपा खरा हैरगदि को लोइन जारे अदुना मसीगी वेबसाइट से कमायना सेमगनी हाइबसी आई मथंगी वीडियो दा ई सुंगसोय सोयदना हपचरक्के मयाम वीडियो सि लोइबा फाव येंबिबगी दमक्ता केकुयाना मयामबो अमुको हन्ना फोनोंजरी